Esok di alam barzah kita akan tunggu akan hadiah daripada anak-anak kita. Dan sebahagiannya kita dapat hadiah daripada umat Islam. Tiap-tiap hari kita tunggu hadiah di malaikat. Mana hadiah daripada anak aku? Kita duduk sorang-sorang dalam liang lahat, dibiarkan oleh anak-anak yang pernah kita peluk. Mereka sakit, kita bangun. Mereka susah, kita gadaikan barang kemas kita. Mereka makan lauk tak cukup, kita tahan perut kita. Kita tipu anak kita. Ayah dah kenyang, kamu makanlah. Tetapi sewaktu kita ini ditinggalkan seorang di dalam liang lahat, mereka gembira dengan harta yang kita tinggalkan. Mereka tak peduli pun kita. Mereka tak baca pun Quran untuk kita. Mak dah besarkan abang sehingga umur sekarang. Abang hanya mampu khatamkan Quran 30 juzuk je untuk mak. Anak yang pertama bagi kita Quran 30 juzuk, yang kedua, ketiga, sehingga anak kita yang ketujuh, menantu kita 4 orang. Lalu mereka bacakan Quran untuk kita sebagai tanda kasihnya kepada kita. Kita akan senyum tuan-tuan di liang lahat. Tuan-tuan, perkara ni pasti. Tuan-tuan, cepat atau lambat perkara ini saya dan tuan-tuan akan lalui satu masa yang akan datang.